nk'uko mubona turi kumwe na Pastor Winnie anavuga yuko ari umwe mu ba hostinze cyangwa se mu bagiye kuza kuba bayobora Rwanda Healing Waves, igiterane gikomeye cyane kigiye kuza kuba kibera kuri Fosca Gospel Church. Tumaze kwakira Archbishop John Praise Daniel. Navuga yuko rero nawe uri umwe mu bamwakiriye, urumva umeze utuye munsi? Ndumva nishimye cyane kuko burya wasengeye ikintu ukakibonesha amaso, umukozi w'Imana arahageze kandi ndizera imirimo y'Imana kuri bukoreke. Yes, we yarari muri Nigeria, mwari muri mu Rwanda muri gukora ibikorwa bitandukanye mutegura kino giterane. Ndagira ngo uze kutubwira bimeze gute, bigeze hehe, biteguye gute? Kugeza ubu ngubu ibintu bimeze neza, umukozi w'Imana yahageze, aho kizabera ni ko Foursquare Gospel Church Kimironko. Hari abaririmbyi beza, imirimo y'Imana iri bukoreke. Tuzajya dutangira mu masaa 9 n'igice kugeza saa 2 z'ijoro. Ni ukuvuga ngo uko mbibona ni ukuri buri muntu wese aze yirebera ubwiza bw'Imana. Hanyuma n'ubuhe butumwa ufitiye abanyarwanda? Navuga yuko wenda bashobora kutazajya amahirwe yo kubona John Daniel, navuga yuko bashobora kuba batuye ahantu kure cyangwa bafite izindi mpamvu zitandukanye. Ubutumwa wumva wabagenera? Ndifuza ko umuntu wese wumva ashaka ko Imana imugenderera we yahagera, keretse uri hanze ya Kigali. Ariko ubutumwa mfitiye abanyarwanda, Imana yikugendereye ikakubura ntabwo iguhereza umugisha, ariko ihagusanze mu gihe nyacyo, isaha nyayo irakunezeza. Reka tugushimire. Urakoze cyane, nawe Imana iguhe umugisha.